Iti. Lapha uyakwenza lapha lapha kwenza Ai mama. Agora já se banana pede. Isso é banana. Into seniyenza kwa mama ilo because senibutha yonke nithi ngoba umyuzile manje sisakhuluma ngento No, it doesn't work like that, sis. No, no,
inkinga ukuthi njengoba niyenza imali rent asilungayo sokuphose siye back because wena nje Sewuphethe ibheke yona yempahla zakho. Kumele ibheke yempahla zakho kuphela. angizanga nebheke Kumele lento useyihlolile. Sesinila lapho. Ayithethe yonke into ngayilise ilini asilise Hayi. Baby, kusho ukuthi the toilet yakhe nayo. Kamera bele sikhiphe lapho. lapha basangena nabo lezi mpahla zakabani ezangu angeni lapho phela yazi nje sekuphuma imithwalo eminingi mara ungena umthwalo omncane nje sekuphuma umthwalo omningi khulu hawa njani khona lapho La. ikhethe ngibile kuhle ngiyophethe Enzani? Karambethe msimuntu. Even like you Okay, siyathokoza njengoba si-identical force ngiyabona ukuthi kusesekusuku sizile la soloko sibhizi sibereka indaba le size kaningi siloko sibhizi sibona ukuthi into la inachubekela phambili ekuthi ekugcineni sikwazi ukuthi sibe nencazelo sesi uphumile imbokodo they we right inodla sivumelene khona ukuthi nakusasa kungabi khona okunye ekuzosirara ke njengoba ukhuluma nomama ukutshela ababukeli emakhaya ukuthi ngathanda ukuthi njengoba i-identical force ifike la sona ngithanda ukubonga kakhulu kade kalala iminyaka sithatha sinambula
engapheliko. Sibonga kakhulu andithi Nkosi isihelebhile. Mama kade sasiza khona ukusibiza. Ithi identical force. Identical force. Isihelebhile khulu nabanye abanenkinga efana nedwi. Bangasabi ukuza ku-identical force. Izobahelebha bazolithola ihelebha. Abathathi isayidi lomuntu abayi nokuthi umuntu unemali unani bafuna iqiniso kuphela bazokuhelebha ekingeni okuyizokuvuma. Ngiyathokoza kakhulu ukuthi nabanye ningabahelebha njengathi. Uvalele emapholiseni, uvalele ema-social worker, Uzakhuluma ungasiza. uvalele emakhosini. Namhlanje se-identify isihelebhile. Okay, sino mama ngapha ke oyingcenye yembokodo ke obekhona naye ophatheke kumbi acabanga ukuthi mhlawumbe isibangwa ukuthi umama ukhithe ubusuku uyaxoxwa. Mama sinzwala ubonile ukuthi lento inqasho yonke ebekhona azange ibe ngendlela ngicabanga ukuthi lapho ungathanda ukuthini mhlawumbe kubabukele nabanye ongathanda ukuba advice emakhaya bafana njengalesi simo esijongile. Mina engithanda ukukusho ukuthi mawunenkinga khuluma iqiniso ungakhuluma amanga because sizimbokotho singene ngokuthi sazi elinye iside le-story usitshela ukuthi uxoshwe ebusuku awaxoshwa nabentwana so yasukumisa into lezi zimbokotho sakwata sayeza-ke la sathola ukuthi intwana loyo ayisinjalo bekukhulunyiwe ukuthi bazobakhipha bobabili nobaba lo indlu isale yodwa then umthetho nawo uzathatha yayo indrima iyidlale so ngithi identical force ibe fair azange ithathe ihlangothi lomuntu siyathokoza Uma bebalekile. Mama embokodo kharasi mama embokodo usondela ke mama usiphawulele kanye naye. Njengoba ni yes. Sithanda ukuthokoza sizimbokodo izeke sisikime kabuhlungu. Nasithoma kuyizindaba lena kube buhlungu ngoba besingazi amahlangothi amabili. Kufike kithi igama lokuthi njengoba sikaChief Assistant ukuthi kufike igama lokuthi umama ukhishwe ebusuku of which bekumamanda. So amanda angeke akuhelele ngeke akhiphe inkingeni asifundeni sibomama ukukhuluma iqiniso and engakutsho nabo baba nabo abobaba bayahlukunyezwa out there bafela ngaphakathi abobaba bakwazi ukukhuluma bengingasho nje ukuthi bobaba nanifundani ukusikima nikhulume kube nalani lila khona ukuze nizothola ihelebha umuzisi kube nzima ukuthi athole ihelebha uthole sekalimele khulu ngenxa yokuthi abobaba kunalento yokuthi ubaba kalili and abobaba bagcina bazivulele ngento leyo abalile mana bobaba ngathi ngaba neforum yabobaba kulokhu kusehlizwe nami ukuthi ngathi abobaba bangaba neforum la bazolila khona ngoba kwesinye isikhathi nathi abafazi siyabagcinela bobaba bona bakhona anyway abobaba abahlukumeza bonke bathi abobaba nabo bazenzela iforum bazokhona ukuthola ihelebha sathokoza ku-identical force. Umama wakhuluma amagama amnandi khulu begodi wayibeka naye uyatsho bonyana kungabi khona ukuthatha ihlangothi okuthize begodi uyatsho ukuthi abo baba bangafeli ngaphakathi abakhulume then bakhona ukuzwakala so that ukuthi nabo ekugcineni bakhona ukuhelebheka asitsho ukuthi abo baba bahlukumeza umama bese bathembele ukuthi bazokulinda sitsho ukuthi asibeni fair into senzileko la ibe fair azange semane simthathe simphothele ngaphandle bakhona abanye abafile like ukuthi we are still giving her ama-powers ukuthi khumbule ukuthi ngaphakathi ukuze senze so kunabantwana ngaphakathi abanye ngeke ni-understand abanye nokukhuluma nithi inkosi asifunele i-room akakhamba ekhabo already unyaka soyaphela asimtholele i-room futhi ugcina naye asikimile ngenyawo zakhe azibone ukuthi ngumama abuyele ekhaya bese godi ayenze into right begodi ngiyatsho ukuthi amadoda nangamphathi kuhle ayazokufika ngiyathokoza.